ನ್ಯೂಸ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಬತ್ ಕುರಂ ಏದೆ ಹಗೀಗೆ ಸಾಬತ್ ಕುರುಮಟ್ಟಕ ಮಿ ಹೆಕೀಗ ಆ ಹೆಕೀಗ ಫುರಿಹಮವಾಂಚೆ ಉಸುರುತ ಫುರಿಹಮವೆತೋ ಬಲಾಯರು ಇಜ್ಜತರಿ ಫಂಡಿಯಾರು ಮಿ ಹೆಕೀಗ ವೆಸ್ ನಾನ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಗೆ ಉನ್ಸುರು ಫುರಿಹಮ ನುವೆ ಆದಿ ಕ್ರೆಡಿಬಿಲಿಟಿ ಗೆ ಉನ್ಸುರು ವೆಸ್ ಫುರಿಹಮ ನುವೆ ಎ ಸಬಬುತ ದೌಲತ್ ದನ್ನವಾಲಾನ ಇಸ್ತುನಾಫ್ ಕುರಾ ಫರಾ तुगे अकाउंट जमा की फैसा है कि अहमद अदीब अब्दुल गफूर गातु गफूरी इफरात लिबेंचे एयदे फरात तक दी सियासी बेनुमा कैंपेन के बेनुमा दीफा फैसा कन एवाह के कि इस्तुना पूरा फरात मिमसा तहकीक मरहला फेशिगे दका वाह के तहकीक गवस ए वाह का बयान पूरा वाह होवे ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ದೌಲತ್ ಕುರಿಯಾಗಿಂದ ಶಾಯ ಮಾಡ್ಕೋತೇವೆ शुक्रिया चित्र फंडिया तहकीक मरहला गवस एवाह का दका होवे ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಮರುಹಲಾಗವಸ್ ಅದಿ ದಿವ್ಯರಾಜ್ಯಗ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಮರುಹಲಾಗವಸ್ ದಕ್ಕವಮು ಗೆಂದೆವಿ ವಾಹಕೇಕಿ එහෙනම සිසත් රිෆන්ඩයාර ඒ හගීගේ සාබිත කුරුමට්ටක තහගීගවෙස් එවස් හෙක්කෙ මුෂනාල ක්‍රිමිනල් කෝර්ට් හයිකෝර්ට් එහෙනම දිව්‍යරාජ්‍යගේ සුප්‍රීම කෝර්ට් මරුහලාග ಆ ಶಫಹಿ ದೇಹಕ್ಕೆ ಮಿಹುಶಾಳನೆ ದೆನ್ ಸುವಾಲಕಿ ಮಿ ದೇಹಕಿನ್ನಕಿ ರೀಸನಬ್ಲಿ ಇಸ್ತಿನಾಫ್ ಕುರಾ ಫರಾತ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುಳಿಗೆ ವಜೂದ್ ಫವಾ ಹೆಕಿಕನ್ ಹೋದನುಕ ಎಂಗೆನತೋ इस्तिनाफ करा फरातु मी है कि हुशाला सबबु कमा 12 सितंबर विहि एकावे इस्तिनाफ करा फरातु दिविराज्य के सुप्रीम कोर्ट हुशाल सिटी का बया को फवा सबब बलायर ए है कि वजूद का वाकम ए वते इफेक्ट ए वागिया एंगे है कि तके कम इस्तिनाफ करा फरात रीजनबली एंगे ए मदश कोर्ट में सुशेड़े है कि हाई कोर्ट में नोत कुशेड़े है कि कुछ नाड़ाती ए नोने वेलो बिसी को सुरफुरी हम नुआती वे ए है कि बला नुगने वे का मतौलत देखेनी then devana kamaka non availability ge unsuru a hekke istinafi marhala rushala rufurima miwaje sababu takaki kogato balalo ves muhim dawlatun deke gutuge e sababu takuge terege himenene dashukotuga masala ge wagyata ka gulige nota ganun tatbiq kurma gulige gutun dashukotun e nimmawa nimmemume istinafi marhala ka rushala ayro ए निमु बदलु कुरुमट्टक अवकि हिकितके मैन्युफैक्चर कोगे नोत डॉक्टर कोगे मुशार मुगे फुरसत वेस हानिपुर नोत एफद दोरु हुळवा फनुबे हुळवा फनुबे एमा मी हेकिता कुरीगे हिंगादी दे मरहला गादी तहकीक मरहला वेस कुशनाळा कुल्लियक सुप्रीम कोर्ट ಗೆ ಮರುಹಲಾಗ ಖುಷಿ ಹೇಳಿಮ ಮಿ ಹೆಕಿಗೆ ಕ್ರೆಡಿಬಿಲಿಟಿ ಆಗುಳೆಗುತ್ತದೆ ಸಾಗಿಗತುಗ ಸುವಾಲು ಉಫೆದೆ ಏಕೆ ಇತುರ ದಾಲತು ಫಾಹಗ ಕೊಲ್ಲಾನ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಗ ಮಿ ಮಸಲಾಗೆ ಇಸ್ತಿನಾಫಿ ಅಡುವಂತ ಕುರಿಯ ದಿಯೈ ಇಸ್ತಿನಾ ಪೂರಾ ಫರಾತು ಫಾಹಗ ಕುರೆ ಬೇಕಮೆ ಮಿ ಹಗೀಗೆ ಹೇವದೆ ಫರಾತಕು ಸಿಯಾಸಿ ಬೇರುಮ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಬೇರುಮ ದೀಫಾ ಫಾಸಾಕ ಸಾಬಿತ್ ಕುರುಮ ಗೆ ಫುರುಸತು ದಶಕೋಟು ಗಾದಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಗೆ ಲಿಬಿ ಫನುವಾ ಕಮ එහෙනම් ඉසතර ෆඩයාරු ඒ හගීගතුක දිගරාජක හයිකෝර්ට් වාහකේ නුක්තාගේ ජවාබ වර තෆ්සීල් කො දවලතුන් දෙන්න ඒ තෆ්සීල වඩා නුගේ මි ආහකිත උගේ ශරත් තහම වේතෝ ඒ මවදු කුරිය මිස්තෝ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಇಸතර ෆඩයාರು non availability ಗೆ ಉನ್ಸರಾ ಗುಳೆಗೆ ದವಲතුන් ಫಾವುಕಮಕ ඒ හෙක්කා ಗುಳಿಗೆ ಮಿ ದೇಶಫೈ හෙක්කಾ ಗುಳೆಗೆ ತುಂ ಫಾವು ಕೊಲಂ ಬೇನ್ವನಿ දිවිරාජ්‍යක හයිකෝර්ට් මිකමා ගුලේකුතුන් ඉස්තිනෆ් කුරා ෆරතා සුවා කුරෙබ්බේ ඒ හේවදේ ෆරතකි කොබෑක එකම ගේතුරු තෆ්සීල් ත හුෂාලබ ෆිකමග වානම එකංකම දිවිරාජ්‍යක හයිකෝර්ට් මසල නිම්මවුමක රියාය කුරපානකම දිවිරාජ්‍යක හයිකෝර්ට් ගේ මසල දෙලි ෆණ්ඩයාර දෙ බෙන්චුන් ගිදාලු ෆේබවේ මිකං එතෙතරි ෆණ්ඩයාර එකිගෙන් දාන දිවිරාජ්‍යක හයිකෝර්ට් ගේ ගසියන් මුදගේ රිපෝර්ට් ගේ සොෆා නම්බර අස්සතේක ෆස්තොලස් නුවයික තේවිස් වන ෆොලොවතුන් ෆිෂිගේ ಅಸತೆಗ ಹೆದ್ದಿಹವನ ಸೊಫಾಗೆ ಹೆವ್ವನ ಫೊಳುವತ ಅಮಯ ಫಂಡಾರುಗೆ ಬೆಂಚು ಎಸುವಾಲು ಕುರೆವಿಕಮ ಏ ಕಂಕ ತಫ್ಸೀಲ್ ಕೊದ್ದಿಗ ಫೆನಮ ಏಕಮ ರಿಯಾಯ ಕುರಬಾನಕಮ ಫಂಡಾರುಗೆ ಬೆಂಚು ವಿದಾಳು ಏಕಮ ಫುರ್ಸತ ದೆವ್ವಿಕ ಎಹನಮ ಹೇಗೆ ಹುಷನಾಳ ಎಹಮ ಮಿ ದೇಶ ಫಹಿ ಹೇಗಿಗ non availability ಆದಿ ಕ್ರೆಡಿಬಿಲಿಟಿ ಗೆ ಉಸುರು ಫುರಿಹ ಮನುವಾತಿ ವೆ ಹೇಗೆ ಬಲ ಅನುಗತು ಮತ್ತಲ್ಲತು ಇದೆ then dawlatun balala isinaf kora faratuge heki hushali city ge paravana number ga hushala pawa heki anti corruption commission ge kuri ge raisi muhafiz rashid ge adu kam appune darwamda audio ya gulige isatre fundiyaru mi hekka kiwes mi hekiga credibility ge unsura
relevance ke unsuru furi hama nuwate hekke credibility ke unsuru furi hama nuwa kama dawlatu mi dannawani mi audio ke ekudevike wa adaki istinaf kura faratun e fahaga kura muhafiz rashid ke adukan istinaf kura farata divraja ke supreme court ek sabit koshen nudeve relevance nekkama dawlatu mi dannawani mi heki ubushahalage mi hekkaki mi masalaga mawduwan evves asaren hekige sababun forani hekke no migota mi danawani dawlatuge istinafi form ge jawabuge 7.7 havana nukutage jawabuge wara tafsili gotek muhafiz rashid ke heki bas corroborate wa note heki bahun dawlatun sabit koden ede wagiyata sabit wa eheni independent heki takake hasako kitabe heki takake ko bakan dawlatun tafsil kotti fawan enkamo credibility ade relevance furi manuwa hekke adi ege ituru muhafiz rashid ki shariat ka majid hazir kurevi shariat ka majid wa heki basti fawa hekka ka wair ehe ki veriya shariat ka majid ge beru ga dakka fawa take out of court statement take waki fact prove kora no the disprove kora sharwi court ka hushayda ka mataw tu deke then algon balalana istina kurafaratu hushala fawa city ge 13 wana number ga hushala fawa heki anti corruption commission ge kori ge rais hasan lutufi criminal court fonwa fawa city me city ga is the fandiyaro non availability ge unsuru adi relevance ge unsuru furi ham ennuwe non availability ge unsuru furi ham anuwa kama da fa kurani high court marhala ga hushalwa ekashiga mama sake kotte kure bi nama hushalwa ge fursatu ain hekke enama discussion ala relevance ge unsuru furi ham anuwa kama dawlatu mifaha ge kurani mi heki hushala ge mi heki ge sababu kure mida masala ge mawdu kurane asare istunaf kura farata bune devi fanuwati efada asare nuwas kurane nukurana kama dawlatu midanawani kurimis bayan kurigota dawlatu ge istinafi me jawab form ge haban nukuta ge istinaf kura farat ka nukuta hataka gulige dawlatu difawa jawab bayan fawa tafsir taknuata hekita egotu ge matin purumu ege itura mi hekka gule egotu mes dawlatu faha kodamuti mi wes out of court statement e hasan fige city kamuga wana mahatsan fi court beruga bune fawa ech sharir ga majlihu ga huwa matiga hure dakka wahake no komme wahake ge out of court statement wative e CTFS egotu mugiga matives area en kureven kamataw deke miyadu istina fura farata hushahirvi heki taka gulige dawlatu fahagu kura huri kantata ekkam dawlatu mi bayan kuri asas takuru macha riayko mi huri ha kita besti rajyage supreme court bala nuganeven kam kandal bate kunide shukriya asti pande adna istina fura farat ad wakilas fur kurin fursta edi wada fati wakilas fursta de roma wakil to kurin dawa masene abdo yamna buda yum kure yen des wakil kure shukriya izzatil pandiyaru alun mi masala danwada benumani mi hamma pandiyarunge consideration alun mi ushala cha alun ushala ne the pandiyarun consider prebumuga alun mi dakka wahaka ge viska hade heuniyate adi mi masala asar purakamanya mi kama debene puradane mi bazan kuraba puraden debumaki alun ede kameke alun mi rapor atabe dime mudami heka bati alun mi waga danwa dadutung ne faha kuraba kankamuga terege alun minge mi ushala ekitaka behe gutum alun danwada benumani furtama fulhongi idara alun tunnegi bayan yotti shariatu madhi hukumatige ACC alun tunnegi bayan yotti shariatu madhi hukumatige demuassasages alun aswa kurim alun buni ahmad adeba dughafru atwa alun ge gina adurga fasa nanakam evves muassasakum e fasa de furi ki hinetto ki havrege fasa etto evves muassasakum sual kuraba iturka tafsil balwa ka ben flanwe adi alun ge account uri fasa behe gotum alun account uri fasa alun de furi ki hinetto bala statement was fulhunna hame alun gendiya fulhun eka hawalenu alun ege gotum bejja alun mi alun amilda bayan diya mi hanu tage kura idara takan alun mi masale useli alun ge gina de ge fasa ahmad adi batu unnane esabattake ahmad adi kariga alun fasa hodon eduni mi kamugo emme muhimmu masal kamugo baru fulhun alun otunne ge tage bayan oti fenwadan tage ge evs masekate fulhun alun kariga haf ke nonnan konta kun kihene hodi fasa etto rajye kon bayakudin fasa etto sahaf ke nonnan then ACC alun otunne ge bayan
ACC alone to Negi Banu Kandeligin, a Banu Sepuna for Ahmad Abdullah for Atuga, Ahmad Adib Abdullah for Atuga, Gina de Fasa, Nanakama, Budikama, Ekam Eves Massacre de Kurabaf Kenwe, Midemos Sanko, Eves Mosako, Aluna Fasa de Bonikineto, Aluna Fasa, Ahmad Adib Atuan Combe, Kihabra, Katiniko, Eves Massacre de Nukura. Then what the Ahmad Adib Abdullah for Adib Abdullah for Ahmad Lugal and Gendan. Criminal court of Hekibas Depom Vidali, Timanata campaign of Fasa Dibe, Timanata campaign Nunia Siase, Nunia, Intihabaka Dimaco Fasa Dibe, Enemies Dibeni Baraku, the other Fasa. Criminal court of air Algon Heki Hushalmo for Panduet. Alumen Kitabi Hekivis, Adi Shafahi Hekivis, Hushalmo for Bandu. Criminal court of Masaya Goti. Corruption of Amadakun Libun Fasa, Alun Londa Kurimasa. Egg Gotakavas, Alumanaka Visnaka Nege, Aluna to Fasa, Alun Libun Fasa, Etana Hushalanje, Sauben, Nuni, Heke, go to Hushalanje, Kiven, come, Eves Marhadaga, Alumanaka for the Lifakenwe. Then what Ham High Court. High Court of the Flame, High Court of Shari to Matihuga, Alun Kuring, Gina de Fasa, Hunanaka Tibroni, Ekum Fasa. Alun the name Atadus, Alun other the name Alunaka Furset and Nudeva. Tikama behe gotum itur tafsil hushala ke hikura ke fursat hote bidalen ham ekani pure biswade ki mi fasa di bunima raisul jumhuriya kamu magam honna mi ka bayar mi fasa di bunima ACC nuni hembes danakabes onnan hiye mi hushala mi fasa di bunukama adi mi fasa hawaduma ebbas veto alun denne alun ataka nune fasa di buni e fasa alun raddu kurumattaka e fasa hawadwi Ahmad Abdullah Fura adi he minister kai e me hisab ngi masal nimuni ebbes gotaka alun ka fursat nulibe එහෙම වෙගෙන් අලුගුන් මේ මිහුෂෙලි de shafahi heki adi mi hamaya ki documentary mi audio video mi husali ahmad abdi dakka furi wahak tedemme kotum beruwa dakwa furi ehne kotum beruwa dakwa furi wahak ki kotu dakwa furi wahak ya dima idukola tarazwe kotu alumen denne wahak alumen naka heki husala ke husat nge alumen na hame ekane ai alumen ke kusuke kantat sabit kuruma masal ehma miharu alumen husala fe de shafahi kinaki hayigatu kotum beruwa tedemme mi kahinga furi එක මොහමද අදීබ් අබ්දුල් ගෆූර් අල්ගොමෙන්ගේ පාර්ලිමෙන්ටරි ගෲප් ගේ මෙම්බර් නා බද්දකො තිම නතුග රයිස් යාමීන්ගේ $1 million මෙහාරේ රුට්ටේ විදාලුවේ එකම දෙකේ වාහකුළු මිද හැකින්ගේ පරාතුම් ෂර් ඒ මලුන් දන්වාදෙන් බේනුවනේ මේ අලුමෙන්න ෆුර්සත් දිවිගෙන් දිය කමෙන් නූනේ ගෙහෙම්වීම ෆණ්ඩයාරුම් මිකමා දෙතරේ විස්නාව ඩෑම්ෆ එෆ්එස් ගොතක මිකමා මේ බුරදන දෙබ්බෙන් එකම මඤ්ඤා මි කන්සිඩර් කොත්තෙවුම කීහම අලුන් වරන් එදේකම කේ දන්වාද මේ ෆුර්සත් බේනුවේ ශාකුරේ شكرا يا فنديار أنا في فرصة بينهم في دكان فاها كل موجودون فرصة مكمل في أحمد أديبا أدي لطفي के वाह क्या बोले को तुम दावल से के वाह कथा का बोले को तुम अच्छे जानने वाला अहमद अदीब के वीडियो का वाह की शरीर को मजदी होगा उसमें मिसावे कमिक वाह वकील शाह दemme abdo yamin abdul gayyum sama ti wahake dekke mi masalaga kama gole istiuna fi nuqtage sama bara tafsil ko awon mi aduge mi majlis feshi defaratun dakkawa wahataka effaratun ane farata raddu dinamuge fursat arwa gota kanno iyata mi masalaga shariye tuga emme furtama aheki wahaka denne vidus denne fonnana Supreme Court ge mi maruhalaga hekken admit kurmaki e istisnai gotegga waram nadiru halategga deve fursate defaratun ti dekke huriha wahakata shariyatum mi masalaga evve sekke balagatum adi balanu gane do kullu mamedu gotenne munga shariyatum ekan kambala iyoto tafsil ko de maruhala court ge dekke wahataka mi hekita kondibe hekige buradan shariyatum ekam apasan kuran dawlatun dekke wahakata ko radduga itura wahakan nu dekkum awnede radduga turkan wakata kan dakkan ini misalnya fah kurang bagaimana nikan kama boleh betul awalnya mesida masuk orang tetap ini Stefania Rabbal wala kama waran ma diba awal dashboard ko cari itu majid hoga urus wala takuga mi public media ga raisya amin fasa tingul bakma bidala fawana to أو سؤال فتاة سؤال كفوان إذا جواب سين البافي أدي همه أو دانو أنا باك كدانو بينهم مني يدو كشاري تو مدلي هوغا أدي بوشيل في سبب كم داور تو مدار في سبب أي رانغلا بتن
රගල පොතේ නුම් තවතු විදාල බෙහෙතාව hand raise করে එකම ස්වාහ කර දැන් අව ෆාහ කරන බෙනුම ෆහකම එකතු ෆාහ කරන බෙනුමනි මේ මසලාගා තස්කොටු මරහලාගා දවලතුන් මාගන පොතික දවලතුගේ අමාස් ගොයි මේ මසලාගා වාහක දෙකේ ෆෑසා මුතරයි ශානුගේ අකවුන්ට් ජමාවෙකම මේ විදාලුවා ෆෑසා එකී ඒ වාකි जिनाय अमलकुं कुक्कोक्कें होदाफवा फैसाकं साबित कुरुमट्टक एकमट्टक वाक्या तक्कायम कोदिनु दौलतु मस्सके कोफवे एई दौलतु दशकोटु मरहलागा स्टैंड की एई गाफलिफ गोडमुलागे मे एक्विजिशन कॉस्ट प्राइस जामने अकाउंट जमाविकम बोने ए स्टैंड को तेरे दौलतु मस्सके कोफोरी हम एमकुं दमुन गोसा हाई कोर्ट मरहलागा कुल एक दौलतु स्टैंड बदलवेगिन ए विदालवनी नोने के කොම්මෙ නුජෙහි ඒ වකි රශක්කා ගොඩගෙන නොත වකි කුෂකුන් හොදි ෆෑසාකන් සාබිත කුරාක දවලත කන් නුජෙහි ඒ ශක්තිය මොති මිනෝනි සුප්‍රීම කෝර්ටුගේ ශරීයතුක මජලි හුදස් හම විදාලුයි හම මේ වකි අවුන් කිවාහක මේ කුරින් හම තෆ්සීල කොන් අවා නියත අවුන ෆෙන්නනේ මිවගොත කිවාහක කුරියන් නුගෙන්දවා ඉෂින්නවා අවුන මේ කුරි මතී අදිවාරම් මුහිම් දෙහු ෂෙලු මේබයි ඒ දෙහු ෂෙලු මාමෙ දෙෆරාතුම් වාහදක්ක ඒ නිමුමක හැමයි වාසිලෙත් අවුන් මේ තමසක් කරන්නේ ඉෂින්නවා මේ කොරිය මියොතේ කෆාලතු දෝපොද්දිනු මංගදී අදී hukum tanfiz kurung fas kurung amarkan yadi istinaf kurwa faratum hushala fan hushal maadu me emme furtama awun dannawada me de hushalu mutereng kafadatu hushalu kuriya gengostabun eden e hushalu mafahuga den hukum tanfiz kurung fas kurang amrabe hegotum ahada kawani de hushalu bambani e istuna e jawabu dalatan erwe gota safu agota niyoto kuriya gostaba awun arwana 20 minute kafalata mi kuntam fiskare mi city ke bayan ko fori wahakataka form khori wahakataka pada mi minute arwani wah kuriya dagotakum bagot intur kura kamana kuriya genna kuriya gostaba shukriya istirfadiyar misra garme kafalatu darul ko din mangati ushala fo ushala danwala khulasa gote ka danwala kanta ei living city ushala fa kanta limu dal tabas living ba to maki ka istirfadiyar on me ushala fa magan sabak kamati kana sasi ke ekavisara mata ya adikana sasi solan mata riya ekofa mi de ushala on me ushala ni adikana sasi ke fansas hawana mata riya ekofa istinaf marhadaga nihaya hukumakam sharkurunga fursat emihakam onna atumaga macha pegendaro adi ganunuga emihaka macha ko sabit nuwa halt ga kusum bariya mihakam bayan halt ga mi madata kariya ko farman hushara meti kafalat sundu koluma ei hagigatuga behillaki nuda kafalat ga haggaki ei कोर्टोगे कुर्मती का सीधा लाजिमी कुमन्ना जिम्मा का रोइन माविस अन्याय लिबे हालत का ए अन्याय दुरुकोदिन में जिम्मा पोवे कोर्टा का बस ये के मच्चा कुछ साबित करोगे दिए अति एक कुछ साबित करूँगा सारे कुरिये दी इंसाफ का हम तो कमान हुआ कम माना मा ए हालत का एमिहा गमच इंसाफ कायम कुरम इस्तिनाफ मरहला कुरिय दायरगा कफलत दहम फरा दुख भेटुम की अदि मसला हालत बलायरगा मसला अन इस्तिनाफ रुकता था गदुगा दशकोट का शरीयत गया अदि हाई कोर्ट का शरीयत का बस शरी उसूल तक मत का खिलाफ हिंगा फुरी इतक कम फाक फरी कुन उतमा कीगा मसला का कफलत का दहम दुकरमा में यदि सबों की हुकुम तम इस्तिनाफ करो मरहला मिहेद वक़्म में दुआ की ऐ अंग मोकिला एक सबों गिरल में मुंदा दुआ का बाती और बावर इंसान हक धका यदि निगुड़ा के निगस्वा मसला के तेरे का दशकोट का अध्याय कोट का मसला निगम दिए गायकन का हाई कोर्ट में मसला हुकुम पूरा तेरा मस्तवस
تشكر حكم كرنا فوتير فهم أي كون حكم كرنا مدي أدي مسألة تريجا مهار كائن كحسكة كبرك إن تسبق إنجلسي حكم تنفيذ كده وده تريجا مي مسألة تريجا بعبر أساس حق تكدين إنجلوكا كيها بقول كيها وده تدو متي فايت كإنجلسا सीधा अगर इनकम अन्न को बंद करो लेकिन तो का बलाफ और मैं कफालत हिमती दुनिया का कुराफ डेमोक्रेटिक मुस्तमा होता होगा कफालत का हक की ए फरतमा शरीयत के मरहला का बस अदी इस्तिना मरहला का बस तेरे वो अन हक का बात ही अदी दिव्य राज्य का बस हको अदी इस्तिक़रार को दिव्य राज्य का हको तफीज़ करूँ फस करूँ गामरोज जिनाय मसल तो को ऐसा बहुरी अदी हाई कोर्ट मरहला अदी इस्तिना मरहला कफालत धर्म दुकरम के हक ऐसा बहुरी मी एक साल तक दश कोर्ट हुशारा फै न हाई कोर्ट हुशारा फै कफालत के हुशार इस्तिना अड़ हुशार मुलिन हुशार में कफालत दशम दुकरम ए कफालत के दशम हाई कोर्ट के कशोर में कोते कमकी एमिहाया ना इंसाफुम अदबे निलिबेन का कशोर को दिनो अति कफातन दुकुरुम का गायंबा मैगड हकुता की ए एमिहा की ए सिलागे नान फदर मिहा कनुमा अदीन फरातो मुस्तमा इतुर मुरक्कले निन हालते कनुता कुत तकुरार कोफाने कमगे मी एबस कहला एहतिमाल निन हालते का कफालत के हक की ए कोर्ट तुम दे हक का बात ही नन फाहम मिकम का इतुर तफसील ता डॉक्टर जामिल अरांती आन को Kurioso. शुक्रिया इज़तरी फंडियार अगुन में कफालत के अगुन खुशाला हम सलाह दे में इज़तरी फंडियार तिफाक करे भी गोता अगुन मलाना देबा हो तो तेरे के मिलिंग माले तो हनस दिन कफालत के मसले के मिलिंग हले में कोट अगुन में पूरे के अंदर मसले का बात अगुन बेनो में भी मसले का कानूनी पोजीशन है को तुम दौलतुन अरवा पर जवाब का मी हम हालत का में बेल पेंडिंग अपील की देवेन चन्नु कम दौलत विदाल वातिया से की हकीकत के कम टका तफसील होत के वागा तक अब मी को तुम हवाला दे बाय केस तक आर्टिकल्स तक पूरी मइज़त फंडियार नशा दौलत मी पास कर लूंगी इसे नहीं نعم هوا كده هو وكيل كوري शुक्रिया इज़तरी फंडियार अगुन मी मसला के अगुन में खुशाला फए मी बेल कंत का गुड़िगे फुरतम वाह के दन्न वाले बेनवानी कोबा तो मिकम के कानूनी पोजीशन होती कि ने तो मिकमट का अलियलो दम गोतुंग अगुन फुरतम हवाला दे बेनवानी ये राज्य कानून शासी के 21 मादा है कि गिरहुर मुग हक कशोर को दिफा व मादा अंग वो कुरा को तो कफालत को हक फशी के गन्ननी हकीकत में मादा के तेरे मादा के मुननी को मी हक में गिरहुर मुग हक अमिल मिनिवन को नफ्स रकात को हक लिबगे बे ए मी हक की हकीकत को मिदने कफालत को हक फशी के गन्न मादा कमा अगुन तो कुराती ए मादा इज़त फंडियार समाज के अगुन गेन्न हम ए की कानून शासी के फंसा सवन मादा है अगुन बेनो में फंडियार को समाज को गेन्न कानून शासी के फंसा सवन मादा है कि ए जिनाई मसत है के मदनी मसत की हुकुम त नेरे अमर तक में इस्तिनाफ करूंगा हक लिबगे मादा कमा बाती हकीकत को कफालत को हक मी इस्तिनाफ का हक मैंने गुड़ी फक दुनिया के गुड़ी हाथ अंता के सुरिया जुरिस्डिक्शन तक बगे मी मरहला तो तेरे का बे दिनों का बेले में मुहिम है कमा की अपील मरहला है कि एक कानूनी को तो कशोर को दिफा दस्तूरी हक का वायरो का ए हक मी है एक्सरसाइज है कुरानी मी है कि कुछ बारी मी है कम का प्रिजम्पशन को कम टका कम अच्छा ये हालत का हम फुरत मरहला के बे देवे उसूलों मी मरहला के बे देवे कमा बाती आदमी की तुरंग अब निजत फंडियार को समाल को कानून शासी के सारी सुनवावन मादा या बस गेन बेनो वे ए सारी सुनवावन मादा है कि कुछ तुमत करे मिनिमम कुरमा कफालत के मायगन असास कानून शासी के बयान को फवा मादा कमा को मादा तक हवाला दिनमा की गावन करे दान इज़त फंडियार देवान कमे के गोतु गावन फाहा कोलन कानून असासी का मशारवन मादा हकीकत के एविस में बेइला गुणपुरी मादा गोतु का गावन फाहा कुरा सब की मी बेइला की असासी हग्गे के गोतु का मी देने गोतु गावन शासी के काय सन मादा या फंसा सावन मादा कशोर गन्नर
dawlatuge wajibu gotuge asharan wadda gabune migano sasiya ekotan amal kurma babuga bayan vegen wa haggutaka miniwankan himayekko kuriyerumaki haggetuge dawlatuge wa ehmima mi dawlatuge zimmai muli dawlatuge huriha faratige zimmai migota kandeli bawa deilga hagguta mi ganunuge huriha marhalatige shari huriha marhalatige terege ashar ko dinumaki e egotu matin kandeli bawa haggekama agunu mi izatere fadianu samalikama genden men hama eya ekiga kuru gotaka agun benuwe izatere fadianu samalukam gan sasike fansas havana maddaya ekawisuna maddaya sari sunwana maddage midenne haggu mana kurumuga hagetu gan sasike solona maddage ya agun me ya koranje solona maddage mi haga hataru gote hagigatuga eba baya mi nunuga hataru goten hagigatuga eba bayan kore mifad hagutake hifehette kamga wana hagutake hifahtani kina kun ei solona maddaya riya kurma ekiga bayan kora baatake mi onani ema ege terega hagigatuga eba bayan kore e hagge note minunkam hifatta baba gota mimbara riya koran jede mi ke tafsir tan algun kom me waki waki izatere fandiya daka gaste no koran sawaki mi madda to gota bayan ko fotima mi solon wadda mi bayan koran ebbes haggen hagigatu hanikon hifatta dawlatum me sem paratak wakalat koran wani ekama hagigat darurat em mi warak macce badafe mi bail pending appeal ki hagigatu mi denne gota gaim kurefa wahak kawati dengoti izatere fandiya hagigatu mi beenun gotaka mi bail hagge mahdud kurevidan haggetto e dawlatun e vidalwa gota e suwalu ki jawab hodali mattaka agunu daangi wajhe ganu sasige fansas haibana maddai e ganu sasige fansas haibana maddai izatere fandiya mi wara muhim maddai mi maddaga mi bunani mi kotage hukumaka gudigen vies miha payer ko fano tehen gota ko hunna mihe ge wahaka dakkam gos mi bayan kurani mi babuga bayan wegen wa ebbes hagga ko ijtima mi noti fahe kotage hukumaka gudigen not ganun wa gote matin payer kure fawa not bandu kure fawa mi hunna ijtima eke sabtaka datu malatum genda mi ema eba inge hukumuge himene mi hosimene ka mi babuga bayan ga ebbes hagga ko not minimum kam ko mahrum kureveni ekama komme benu wa ingarsh sama dannawali mi ude wahake ki haigatuga bail pending appealaki asasiga midenne gotuga matin bes deve haggaka wakam kwa iruga hagigatuga mi haggaki mi midenne maddaga dashum bes egotaka hifetten haggen nunka degun benuwe izatere fandiyan samalikun gan sasiga first tolls devana maddaga shawiyen genda first tolls devana maddaga shawiyeni izatere fandiyan mi gunani eheni hen hagguta libigatu migotun shawiyeni bayam kurani mibabuga wakiwakin hagguta miniwankan kandeli bayam prefa umaki mibabga nuhimene eheni hagguta miniwankan hodma note libigatu horasala kamen nune ema mi waki gotaka ganu sasiga salis nuwana maddaga note ehem addaiga mi bailge wahaka bayan ko fotun nota tafsile netumaki exatu haggiyatuga bail pending appeal deven soben nunkam hagiyatuga mi madda belum war saf sariha kun igen boy demoti hagiyatuga mi algon me mifada kantattaki mana korairuga kinetu amal kuran jeni e amal kuran wa webbe hagiyatuga izzeteri fandiyarun ganu sasige ba bayan kore ganu sasige fastolos nuwana madda algon benu izzeteri fandiyarun samalibun imadda egenda fastos nuwana maddaga war saaf ko gune viganu sasiga bayan ko fawa ebbes haggaka not miniwan kamaka unikame libene fada amale kurumuge not efada amale ga bayrumuga haggo ebbes miha konot jamaata konot dawlata libene fada gotaka miganu sasiga himene ebbes madda maana ko tarjuma ko gana dawlatu medu edifa wani haytuga bail pending appeal laki ei migota devene nune rajya ga ganu danna kam nune egota meru ewahakata egota dehwa gota haytuga dawlatu wakalat mi kora awu danwale meure wahakeki evore safu sarihako bainul aqwami gotuna tafat jurisdiction gaim wefa im haggaka mawairuga deraje ganan sasi lazim baba kore mifad hagguta maana kurumuga e hagguta dawlata bes hagguta haniwa gota fursate diga wanakam haggutu gei mi lazim kurakam ganan sasi dengalgun badalenge wajhe izatere fandiyaru samari algun gendem benuwe ganan sasi ki sateka salis timbana madda izatere fandiyar sateka salis timbana maddaga eba gune komme kota komme me haaga me bunani gan raitu majlis fas kora ganone nuata ehen gotakum vies ganusasiya khilafato bala emasata gogotenim ba living mani high court supreme court e hagigatu gadi ganone ke terem vis mi hagge mi gota kanele kon asasi hagge e hagge e mimwaraka batil ko note ege sahakam bilimaki haygatu gam izzateri court ge exercise tere gimini fa kama adi ege itora shaviyeni idalwe e komme court ke slibigem ba baleka izzate fandiyar हम मिमादा या गुण आगुन बेने इज्जत फंडियारुंग हम मिदन्ने भी हाकतक गुण दुइसता फर्स्ट हाउस अव्वन मादा इज्जत फंडियारुंग समालकम गेन्ना
දිසෙත් ෆස්ටෝස් අවවන මාද්දගේ මොනේ දිව රාජ්‍යයක හදා එම්මහා ගානුත හදම්වානි මිගානු සාසික බයාමගේ වකතුග මතින්නේ මිගානු සාසින් ලාසිම් කරා එම්මහා කංකම් ෆොහම් කරම් වානි මිගානු සාසිය ඛිලාෆ වාගතුන් හදා කොම්මෙ ගානුන නොත ගානුන කොම් බයිබස් වානි පාති රච්චක්ෂ අතිෆද ගානුනත ගානුනක බය බාර මිගානු මිගානු සාසිය ඛිලාෆ පුරා කොම්මෙ කමකි මාතිර කමකි ඉසෙත් ෆන්ඩා දන්නවල මෙවල වාහකේකි ඒ වකි ගොතක්ක ගානුනෙක්ද හදාගෙන වියස් මිදෙන විහන මි දෙයිල් කෆාලාත් මිමර්හලා e bail pending appeal egotan hanikura wene jaga eves hagigatu ganu sasige mimadda invest difan ekkan awul menna geba ege den oti ganunu takun hakutan hifeltene dusturi mabda oti kihinetto eswal ki jawab agun mige puri ganu sasige sateke ganu sasige solon madda hagigatu riaya pa agun wahaka dannawafi e furtam gotaki solon madda ge haya riaya ko devan gotaki minimum democracy ko ekan onna go bellum hama solon madda ge wabune tinwana gotaki court ko hukumaka guligen vies minimum kan hifete ekama komme benuwa miwaraka kan ganu sasige fansa sabwana madda ge wabune hataronako ki ganu sasige bayan befawa nen haggutahi ki nulibene haggutaka kama man purevene jagen hagigatu ga nekkam mis ganu sasige fastos devana madda ge shaviyen eba bayan kore sette faniya hataronako ki wakiwakin haggutake bayan ko bail pending appeal mihin ganu sasige kanadigen sariha ko liefa netuma kiwes hagigatu ge haggu nulibene sawe nunkam fastos devana madda ge shaviyenya duisatta nuwadiha nuwana madda ganu sasige eba enge ganu sasige duisatta nuwadiha nuwana madda ge saaf ko bayan mi korani mi verikan hinga faratunna rayitun majihunna adul insaf qaim kurun barunna mustaqil commission to kunna mustaqil magam to gati mi hunna dawlatul masata kunna dawlatul magam to hawalati mi hunna emha rayitu migan sas amal kurun fashma ka migan sas gewa emha kantata furihum kiyama amal kurun fa ganune hedifa netuma ki migan sas ge bayan ko fawa asasi haggutaka minimum ko burlen aran fa arafa amal buddhamana izzatel faniyaro राज्य का फुल डिटेल बेल कानून नेति ए कानून का दुनिया के एहन तंता गonna गोता बेल पेंडिंग अपील ला अदि इंडिया पद एहन तंता गोरा फुला दायरा के बेल के गोतुगा एहन एहन हाकुता विस निमना फवाय को राज्य के पद कानून एक तफसील गोत नेतुमकी सागी गोत मर हलागा बेल इंकार करवेन कम कम अव मुदके इज्जत फंडियार समाज मट्टक एवाहक हम गोता धन्यवाद इज्जत फंडिया अवगुन बेणुवे देन कफालात हागु गान सासीगे एतो मिमर हलागा ebo etto ham uttogotega ganun sasige ebo etto ne tunu migi jawab de awun deke gotu izzater fandal ewa ke ebo ek am war saaf sariha ko ebo ek e ganun sasige kavisuna madda ke ebo fansas nuwana madda istuna fi hagu fansas haig ge ebo ek adi ganun sasige kavisuna madda ke ebo ek adi ek itura kafalata behe gotun sadi nuwana madda ke meni fawa batak ebo himen izzater fandiyaro dengoti قانون اساسي كده شو ميديا هاي من عمل كره من غيس اقول من كهنا تو كفالات وكندت عمل كفوتي عمل كفو يقول تبلاكم غنيس دي راجي ميت اصولك استقرار فو اصولك اذا تلفن دار اقول فاها كره ايغوتون اقول حواله دين بينوه دهاس اشار اس سي اي فانساس قضيه سوبريم كورت يجتو مي قضيه تريغا مي كم parties تاعتو قضيه مي وقتي امر ادون فراتك prosecutor general Radwi Farataki Modis Correctional Service. Me Masalaga me Himeneni me Himene Farataki a criminal court number Sateka Batiris Dehas Fanar Gazia Kuma Gurugan Muhammad Rashid Ahmed the West Faratak West Fiol and Nelum Wakti Amor and Nedino Dalit Farati Masala Prosecutor General Duraja Supreme Court at the Favi Hindu Kabaya Congress Amor Nairobi Tari me Gazia number ki मैं मसले खुशियाँ तारीफ का मैं तो आशा अक्टूबर 2008 नहीं कौन तारीफ वक्त हम नेरून तारीफ का मैं 30 अक्टूबर 2008 हाँ कुछ शुक्रिया इज़्ज़त फंडियार इज़्ज़त फंडियार एक इतुरंग आवन इज़्ज़त फंडियारों के समाल कमट का हम मी मसले आगे मी राज्य के इस्तिक़रार फो वही उसूल का आवन हम कायम करूँ गोतन धन्यवाद बेनों में राज्य हाई कोर्ट में सामी उसूल के दर्शन हम बेल पेंडिंग मरहला का दीफे बहुर एगोतन गदुया नंबर देहास आशार हाई कोर्ट HCA tuisata nuwadi hade mi masala aga istinaf radwa istinaf parafarat ke Ahmad Faris Mamun adi radwa farat ke Modis Correctional Service mi masala aga high court ke gawad ke fasal sabon madda riaya community kafala dashun be difa kan on faha kuran ham mi usulum qadiya number me dehas atar HCA hatas tek salis fahe mi masala aga amur radwa farat ke Modis Correctional Service istina parafarata ki Qasim Ibrahim ni mafan wila mi farata ko ge itura dehas ashar HCA jinste ka bar
mi masalaga istina qura farati ki Maumun Abdul Qayyum mi malif ki mikas tosuge istina radwa farati ki prosecutor general office mi huriya farata ka sizatir fandiarum haygatu ga dirajje ge mi marhala toga terega me be difo ekkan awon faha kona ehmo qanun sasi ge fansas ategg e buna gotu minimum kamakun hakakum mahrum kurabeni minimum democracy ga bayan ko fawa minwara kan ege hinduga fansas awan madda ki istinaf kurunga haggu libigem wa madda kan izatir fania awon faha kor enkam qabul kuranje hagigata ki bail pending appeal ki izatir fandiarum debas ne minwara dive rajye ga adi minimum democratic mujtama ga stafat jurisdiction ta ga gaan be fawa hagga kan awon faha kor izatir fandiar dengoti medu me masala ga hasan awon men dairuga bail ki huriha bawatiga kushaka deve adi huriha marhalata ki deve istiqlal fa legal debate to nota nun to ekamuga midenne me masala gudigen kihine to hagigatu ehin jurisdiction to ga ekanta ati agun demme izateri fandiaran appolan arwafen hagigatu mikuma gudigen me case fight එක ඒකත් ngawun gennam beenumre samalukama e masalen ei India ge Supreme Court dehas wan aharuga nimma fa Sunil Fuchandu Shah versus Union of India me masala hagigatuga e India ge Supreme Court idal hani bail is well understood in criminal jurisprudence and chapter denge hawala dif of Code of Criminal Procedure contains elaborate provisions relating to grant of bail. Bail is granted to a person who has been arrested in non-bailable offense or has been convicted of an offense after trial. Ham agun benwani ham emimbara izateri fandiyarangu samalukama ega gennage dawlatunge vidalwa gotakam ekkame nunkama hagigate ki me bail ki pending epi marhala gas deve kamekkan ham gaen kollen benu ham eya ki izateri fandiyar algun me miedu dirajya gan sasige 21 madda me hawala deruga agun izateri fandiyarangu samalukama ham me algun me kushali masalata go terega onnan ham kofa India ga hama mimadda ekaisonu madda kiya sam hama migota no person shall be deprived of his life and personal liberty except according to procedure established by law. India ga constitution ham mimadda mana kopfa wani migota mi kafalatu ga haggu libigem wa madda kan izatri fandiyaru samal kontaka agun faha kollen benu izati fane agun masaka mikurani waran awa mi ose imaliveto ehnas mi hori hama muhimmu qanuni bahustaka wi agun eden agun e wahakata ani malimu fursat izatri fandiyaru Fiat kama hakika dia. Izate fandiar mi hisabun ufade swale ki asu dawlatun ge kora mi raise korabban ule issue ei hakikata ki dawlatun masaka korabban mi ule kamaki bail ki asu istisna etto nuniya bail ki hakikatu ge aam qaida etto bail ki right etto mi sualu ge jawab izatri fandiyaru eba hori India ge ham Supreme Court hisab taw ge devwa egotun India vidalwani the matter of bail is not merely a procedural right but a substantive fundamental right as enshrined in Article 21 of the Constitution of India. Yagun deme hawala ding ma deme eba ege me ki komhin istisna agun de hawala izatri fandiyaru ge prong arwa fawa gazia taw tereg mi mini fawan waki wakin den yose gotu wati balle wade dewa ka danna izati fandiyaru agun onna izati fandiyaru ga appola mige iturun me India ge Supreme Court nimma fo e masalen a state of Rajasthan versus Baltan mi masala ge India ge Supreme Court wara muhim qaida hagatiga bail ar hegotum vidalwe ei dawlatu medu pura wahaken asu hagigatu ga agun me mi bail denji ni kibegen to bail ki mi marhala ge basati huriya marhala ge mi ko jala nulumatta ka hagatu ga gaanunu e bay ema ekan me agun faha ko mi masala ge terega Supreme Court India Supreme Court vidalwe the normal rule is bail and not jail ege to ema hagigata ki mi huriya marhalata ege astu dawlatu me sadi hem farata ko wakalatu kuramwani mi istinaf marhalata hoga emi ha libde haggiga gotuga mi bail mi expand kona kan agun faha kona egotun India Supreme Court kan faha ko fawa kan agun faha den agun badane ni izatri fandiyaru mi bail ki istinafi haggikama wati bail de mi jeheni nota bail dinumuga bala kantattake ki kobato mi duniya tantang bala fori masata go tere khas gote ke India Supreme Court us bala fori kantattake nge bahori ege terega mi istinafi haggu mana kofa oti mi den gotan mi bail dinumakkan awon faha kora adi hama eya ekiga muri mi marhala ta go terega istinaf kora farang hede kora daturu kora mi muddata ki sagigatuga egotun me be dunu bada kan takkan gon fa izate fandiyaran algonuge muakkil
ميد سوبريم كورتا هميا مي استئناف مرحلة داتور كوريرو أقول مبارك برا مسكتك هاي كورت كسبورين هنا هاي كورت سنوليبون ميدا همين هستك هايتي هايت دوس ميبي حقيقة توجا جالك حكم كفوات هما حقيقة توجا أورا جينا دوس تك بيجين هنجي كان أقول فاها برا نادي جالوجا هم سيدا جالوجا بس من حكم تنفيذ توجا إذا نموت توجا أورا بورو باي واني هذا برا باه ميكوتون أقول إذا تري فانيارون أبلان إيروي مسألة مي أنني بغوان راما سيند غساي versus state of Gujarat مي مسألة تريغا حقيقة توجا مي فانيارون فاها كوري مي مسألة ديغو دميجين دا كمغا وانيام حقيقة توجا مسألة بيها سواها مي appeal دينومكي مي bail دينومكي حقيقة كما so as to make appeal right and meaningful and effective أصل حقيقة توجا أي مي مسألة تريغا bail دينومغا بدا كانت تكيغو توجا فاها كفوه إذا تفنى إيه إتورن أقول هم دنوالم بينومه بيلගේ මේ මසලේ කි හැම එකනි මේ ඉන්දියා නොත මේ ඉන්දියා කායිම් දෆවා මිගොතුග මතින් ගෑම් ෆවා හග්ගෙන් මුන්කම ඉන්දියාගේ ඉතුරුන් තෆාත් එහෙන් ජුරිස්ඩික්ෂන් තෝගස් මිගොතුග මතින් බේල් දිෆවා කන් ෆාහග කොර එගොතුන් අවුන් ෆාහා කොල්ලෙන් බෙනුවේ මැලේසියාගා බස් හැම හගීගතුග බේල්ගේ මසලාගා බේල් පෙන්ඩින් අපීල් කි ඉස්තික්රාර ෆවා කානූනි උසූලේ අවුන් අතුග මේ මිහාරු මේ ඔතිවස් ස්ට්‍රේට් ටයිම්ස් ගේ හවාලා දෙෆොයි article the adimi gitrum mi masale sagun onna nizatri fandiarun gaipola pushal wafa e malaysia ge kurige prime minister muhammad najib razak ge masale ga hagigatu ga courtun bail ga doko fo ekkan awon men ke ba ige ama pending appeal marhala izatri fandiarun bail pending appeal mi marhala ga deni ki vegenkan mi masale ga terega mi muhammad najib razak masale ga terega ei mi dehas vihi egar mlj මේ මසලාග නිම්මි ඉරුග ෆඬියාරු එක්කමක රියාය කුරෙවි එක්කමකි හකීගතුග දිගු මුද්දතක හුකුම් කුරම කීවසේගේ ජාතුග කොම්හෙ බේ දෙන්ජේ සාබෙන් නොන්කම බේල්ල කියවර ෆලාක විශ්නංජේ කමෙක්කම් ඒගොතුන් mi hussein foi hussein mi oti city gas mi city ga bayan eba kore saada waraka nukuta e nukta taka jawabdari uma shariyatun dawlata fursat arwafan mi nukta ta terega beruge hasako india ge bay case lo himeni february miedo a case taketi hoshelu bi ekankama gule gotum shariyatun kihinato dawlata ekashigama fursat arwani dirasa korum eyel nukuta devana kamaka egota awmenna mieda e case ta dirasa ko bi kamamedu goten nunim midana ti mi city ga bayan ko mioi para kuriyagen mustawun eden ti hawala devwa case ta ಶರೀಯತುಗೆ ವಾಗುತ್ತಂದೆ ಮಿಮ್ಮರ್ಕುಂ ಏಕಂ ಕಮಾರಿಯಾ ಕುರಾನ್ ಇಸ್ತಿನಾಫಿ ಮಿಮರು ಹದಾಕಿ ಕುಲ್ಲಿಯ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ತಂ ಅನ್ನಂವಾಣೆ ಮರು ಹದಾಯನ್ನು ಇಯತು ಮಿ ಮಸಲಾಗ ಮಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹುಷಾಳುಮ ಫೋ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇತು ತಫ್ಸೀಲುಗೆ ಎಚ್ಚಂ ಹುಷಾಳುಮ ಬೇನು ಫುರುವಾ ಕಮಾನೋಸ್ ಎ ಫೋರ್ಸತು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹುಷಾಳುಳು ಫಹು ಮಿಯದುಗೆ ಮಿಯಡಹುಮ ಹಮಯ ಇಸ್ತಿನಾಫ್ ಕುರವಾ ಫರಾ ತಫ್ಸೀಲಿ ವಾಡಾ ಫುನ್ನಾ ಎ ವಾಕ್ಫುಲ್ ಕೊರಿಯ ಗೆಂದವಾರು ಮಿ ಸಿಟಿಗ ಬಯಾನ್ ಕೊಫು ಮಿಹಿರ ಉಸೂತರು ಮಿ ತರಹಂ ಬೇರ ವಡನ್ನುಗೆ ವಾಹ ಕೊರಿಯ ಗೆಂಗುಸ್ ನಿಮಾದೆ ಬುಂಗಿದೆ شكرا إذا فني راون هم أهمي ما ورا بڑا كوركولان هن ساون من سوبريم كورت كمي مرحلات هو بتريجا أم سولة قطن أو نهترام كورا إنه سامو قتك بس مولي مسألة نوني منيستس مسألة تريجا واحد دكتور تريجا كيس تكن حوالي دين ما كي ينجمو أننا وسوتك إنه استن راون إذا تريفاني راون واحد كي نهترام كون ميدني كندا تكون كيبا وان يادي مسألة مي كوركول لبيتو مسألة كورا أول من ميواها كإزدر فنيار مها تفسير كده كان جمني دولة توجه جواب كده حوالي ده حقيقة توجه أمريكا يا دي باين هن تنتاعك بس مي حاجة كي وين حاجة نون كمان ميقول توجه ما تين كم يكون كندري فوتي هم إيواها كين حقيقة توجه أول هم تفسير كده جواب ده أول نوالم بينواني دولة تو بدالوا كده كان نوني حقيقة توجه أمريكا كيس بيل كي حفاظ حاجة نون ميوارها لا بس إنك تو استونا ميوارها كيس أمريكا هم بيل كي دبيجن ده حق إكان ألغون بجالا فوري مسألة توجه تريجا mi online izatri fandiarun program har lifadi awul min den izatri fandiarun riaya kuraba wagutu ba member ko riaya kuraba nakam hi kuran egotu ke matin hawala de ek masale ki Hudson versus Parker kya masale ke warsa ho sari ha gote ke India me America ke vidare the statutes of United States have been framed upon theory that a person accused of a crime shall not until he has been finally adjudged guilty in the court of last resort be absolutely compelled to undergo imprisonment or punishment but may be admitted to bail not after arrest and before the trial. America ke side to ke bochang hote hen nunkam agun dannawalam benuwe adi hama ai kiga
බෙයිල්ලකී පෙන්ඩින් එපිල් මරහලාග දෙවේ එච්චකන් මලේසියාග මිදෙනුවෙන් දවලතුක ජවාබ ගෙහින් විදාල ෆෝතීම හම මිදෙන්නුවේ මසලාග තෙරේක ෆන්ඩියාරු මේ දෙහස් අසතේක සාරිස් අවන නුක්තාග බයන් කරේ. This is because the jurisprudence on bail in this country is almost entirely in two situations only: upon being charged and after being sentenced. Pending appeal. Miwa kagun mi genai dawlatun takrar ko dawlatu jawab dalwe mimarhala tawga haigatu mi bail ki danne chune ei em gotaka monne chke magun izte fandiyalun hama samal kamatka miwa kata dannawale ma eki gagun hama puru kollana gagun puru kollemu gagun dannawale benu mani mi mimarhala ka hama fahu kamega gotu gagun hushala fo en nukta takas gulige bail dinuga hagigatuga balenjeni marhala balenjeni konkon kantatakato hama puru gotaka gagun wahaka ಅವನ ದನ್ನವಾಲೆ ಬೆಣು ಎಮ್ಮೆ ಫುರತಮಕಮ ಹಕೀಗತುಗ ನಿಮರ ಹಲಾಗಸ್ ಬಲ ಕಂದತ ಹೋಗತರಿಗೆ ಬಹಿಮೆನೆ ಎಮಿಹಿಗೆ ಮಚ್ಚ ಕುಫ್ಲಿಫವ ದಾವಾಗ ಪಬಿ ಅತಶ ಅಜಾತಶ ಹಿಂಗೇತು ಅದು ಎಮಿಹಿಗೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಶ ಬಿಹೇವಿಯರ್ಶ ಎಮಿಹಿಗೆ ಮೀನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಮುಜಿತಮಾಗ ಎಮಿಹ ಹೈಸಿಯತ ವಲಂಗೆ ಜೇಮ ವಿಹುರಿಯ ಗತಕ ಬೆಲಿಕಂ ಗಾವಿನ ಹಕೀಗತಕಿ ಬೇಯಿಲ್ಗೆ ಮಾಗನ ಉನ್ಸುಟಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಆಗನು ಮಸಲ ಕುಶಾಳು ಆಗನು ಕುಶಾಳು ಸ್ಪಾಕು ಫವ ಫದೆ ಅಸ್ತು ಎಮಿಹ ಕೋಟನ್ ಹಾಸಿರು ಕುರುಮಟ್ಟಕ ಕೋಟನ್ ಫಿಲಾಫಾನಕಂಗ ಬಿರಿ ಒನ್ ಫರಾತಕ ಹಾಕಿತು ಮಾಗನ ಗೊತ್ತಕ ಉರಿಯ ಮರಾಲಗೆ ಸ್ಪೇದಿ ಫಟ್ ಅವನು ಮೆಮ್ಮಿ ದಕ್ಕ ಹುರಿಯ ವಾಕ್ತಗೆ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ರಿಫೈ ವಾಕ್ತಕ ವಾತ ಎಮಿಹ ಶರೀಯತನ್ ಹಾದಿರು ನೋಮುಗ ಬಿರು ಅವನು ಮೆಂಗೆ ಮುಹಕ್ಕಿಲಕಿ ಹಮ ವಿಡಾ ಗನ್ನವಾನ ಫದೆ ನಿಯದ್ಬಸ್ ಹಕೀಗತುಗ ಕೆಮಂತ್ರಿಕಮ ಹಕೀಗ ದೌಲತುನ್ ಎಂಗೆ ಗೊತ್ತ ಹೈಗತುಗ ಶರೀಯತನ್ ಅಬದುಸ್ ಹಾದಿರು ವಿಡಾ ಗನ್ನವಾ ಬೇಫಳ ಶರೀಯತ ಹಾದಿರು ಮುಗ ಎವ್ವಸ್ ಹಾಲೆಗ ಬಹನ ಹುಜುರೆ ದಕ್ಕವಾ ಬೇಫಳನು ಅತಿ ಗೊತ್ತುಗ ಮತಿನ್ ಮಿ ಕಂತತ ಪರವಾ ಕನ್ ವಿರಾಜ್ಯಗೆ ಹುರಿ ಹಾದ ಯತುನ್ ಮಿಸ್ಕಮ ಹಕಿವಾನ ಮಿ ಶರೀಯತ ತೆರೆಸ ಕಂ ಫಿನಿಗೆಂದ ದೆನ್ एक इतुरा बला कदतो के बहिने एमिहा दो को फिकम गवाना एमिहा मच्चा तुरमत पर ओय कुशे तकरार को मग बिरु ओन्ने फराते तो देख हम साफ सरिया को हिंगे मुड़ी मसला गावगन खुशाला पर मसला के तेरे इंबिस मीक फद कुशे तकरार को मग नो तनी को फाय दावाया गुरे कम तकरार को मग मी ihtimal ओय फराते नुं कमस अदि एक इतुरा इजरे फंडियारो गावगन में मलेशिया के हवाला दी मसला के तेरे देंगे वाहकत कावगन मुदान इनस आई को तो मुड़ी एच्चकी मी फ्रीविलेस एच्चतो नो त मी हम सहा एच्चत ए बला विंगन अदि एक इतुरा मी मसलेग ए मसले तयारू मशा मसलेग ए गुरी कानूनी प्रदनशा ए मिहा इस्तियोना कुड़ी नुक्ता तो गुरी कानूनी प्रदनशा मिकंत तक के हकीकत मला लाग ले कंत तक वाती हम एकंत तक दिया कुरन जे हम मी कंत तक एकी गावण गोवा कनि माले हम धन्यवाद बनवनी निमर हलागो ए डिस्क्रिप्शन कमग बेरी कमगा विनस कोर्ट ए डिस्क्रिप्शन बेणु कुरान गोतुगे बेस हकीकत तफाती जुरिस्डिक्शन तग वर तफसीली गोतेग बदाला हे एगोतुम बला एकमकी एमिहक फरातु मुज्तमा मुरक्कलें वेत्तो एमिहक च उफ्लाफा दावा जातशा आवत बलंजे गानूनी मुनि आ भावसिं हिमेने कंज एकमबस बलंजे बे इफर्टें जेवद मागन सबब ए फिलाफान कोन ते फदें कमिं वेत्तो एकमबस बलंजे आदि एमिहागे मच्चिं इतुर मसतके हुरितो मिसालकं एमिहा तयारो एस बलंजे डिस्कशन बिनावान जेनी हकीक मच्च डिस्कशन की हकीकतुगा ए इफेक्ट में नेगोतके एक्सरसाइज पूरा इफेक्ट में नोकं ಅವನ ಹವಾಲಾ ದಿವಾ ಮಸಲಾಗ ತೆರೆಗ ತಫ್ಸೀಲಿ ಗೊತ್ತಗೆ ಹಿಮನಾ ಭವಾನೆ ಮೇಗ ತಫ್ಸೀಲ್ ನುಗಸ್ ಅವನ ನಿಮ್ಮನೆ ಒಳಬಡ ಶುಕ್ರಿಯ ಇಸತ್ರಿ මිහාරු ගඩි දිහගඩි තිරිස් හතර නෙවේ අවුන් නගාන ෆන වර්කමියුට්ක බ්‍රේක ෆහුග දිහගඩි ෆන්සාහුග අවුන් ශරීයත් මජ්ලිස් ඉතර කුරිය ගෙන්දාන ෆුර්ස තරුවානි බෙයිල්ලා බෙහෙගොතුන් කෆාලතා බෙහෙගොතුන් ඉස්සිනා කුරබා ෆරාතුන් ඒ දෙක්කේ වාහනතක ජවාබ්දාරියම දවලත ඒ ෆහුග හුකුන් තන්ෆීස් කුරුමුගේ ඒ අමරා ගෝලෙගොතුන් හුෂෙවන්ත හුෂෙවරුම ඉස්සිනා කුරබා ෆරාත රද්දි ඒගේ ජවාබ එරුම දවලත ෆුර්සත් දෙවෙන් ಹಿಸಾಬ ದಾಯರುಗ ಶರೀಯತುಗೆ ವಾಗುತುತ ಹಮಜೆನ್ ಫೈ ಗೊತ್ತೆ ಬೆಲುಮ ಫಹು ಫಹರೆಗ್ಗ ಮಿಯದು ಮೆಂದುರು ಫಹು ಏಕಕುನ್ ದೇಯಕ ಇತುರು ಆಡು ಹುಮೆನ್ನು ಮಿ ಆಡು ಹುಂ ಕೊರಿಯ ಗೆಂದಂಜೆ ಹಿಂದಾನ್ ಎವಾಹಕೆಸ್ ಬ್ರೇಕ ದಿಮು ಕೊರಿಂ ದವತುವಕಿ Dawt Farakun Public Prosecutor. Dawt medeni kafalat session du kodin med shalom ali hukum fa tanfiz kurum fas kodin shalom de shalom ekko jawatun Emirani kam wana madden feshigen kuriya dani ama hukum tanfiz kurum fas kurumuge amra begutum shalo shalo midenne usulu miyad kuriya gendani awun badana mendur fa awun miyad adon kuriya genda kam wana ma hisaba mi hushalun takamedo gote nimmedo misabu miyad ge mi majlis medu kanadana wassalam